kaži ti meni. Šta ti radi, kaži? Sa Vučićem. Šta ti imaš sa Vučićem? Šta ti imaš sa Vučićem? Pa ti mu služiš. Ti mu služiš, čovječ. Pa ti mu služiš. Jesam za vreme Šešelja priča protiv žutih bakra. Ja, koja je tvoja uloga nego da kvariš konferencije? Zašto se ti boriš? Zašto se ti boriš? Šta? Za koji? Za koga? Za moju braću. Za moju braću. Koju braću? Trguješ ljudima koji su dole ubijeni, čovječe. Šta je Vučić uradio za te ljude? Ma što me briga? Šta je Vučić uradio? Pa šta? Ti mene vređaš, da ti mi djeto pino, a ja ti trgujem sad da ubijem djetetom. Čekaj, to se stvarno me to ne zanima. Čuto tako. Ej, stvarno me to ne zanima. Meni dva brata kidopara, ne zanima ti srpski žrtve. Pominješ? Ej, idi kod ovoga koji je prepustio šiptarskim institucijama sever Kosova i Metohije, idi kod njega pa se žali. Jel od njega pa saopštenje? Što ne urlaš kad on izađe? Što ne urlaš kad on izađe? Ma što ne urlaš kad on izađe? Što ne urlaš kad Vučić izađe? Ajde, skloni se. Živi Koštunica, Bakić stvorili UČK Kosovo, udali temelj 2002. godine. Ovo je mnogo više uradio. Ajde. A čekaj, onaj koji je slobodio zločinci, on je stvorio državu. Razumeš me? Evo ti Vučić porlaj. Ej, ti mi da se pjesne, da sam taj se. Sad će Vučić da izađe porlaj na njega. Evo ga šiptarsku policiju odlikuje. A sam čuto za vreme Tadića. Ajde, idemo. A sam čuto za vreme Tadića, samo mi kaži. Isto sam pričao. Za vreme Koštunice. A što se čuto? To sam trebao pred medije. Koja sam govna. Koja sam govna, ko nisam na medijem jedan Nova S divizijom rekao. Šarović, šuta bagra. Šarović, šuta bagra. Šarović, šuta bagra. Dobar si. Bogatite se na kosti ubijenih Srba. Da Bog da pare koje uzimate. Da rušite državu Srbiju, da kupujete sanduke svojoj djeci. Ej, nije mu dobro, dođite po njega. Ej, kolegi vam nije dobro. Šarović, profiter, Šarović, profiter, Šarović, profiter, žuta, bagra. Da Bog da vi doživjeli našu tragediju.